Kublai pibara sai sempat hakne ke video kumta ngan pentip syafi yaki kobo lekam balapan mi deka Meghalaya Basin Management Agency. Deka kod online application yaki kandidat kibalong eligible ban pendap yaki post aka contractual basis. Deka last date ban submit yaki application kandai hadu ka kasantrik Oktober arachar arpsau. Dia sampai jaga ke video hadu menakut kenang bapen tu kamne hakabadai mat kini ki post. Tingine pidno yaki kerteng jongki post. Kapos banikong. Assistant Manager number of posts iway place of posting kadai hapo shilong ka opor age limit hadu snam bat katulap nakam takini post kadai laipu hajar arspa haka shibanai bat ka essential qualification postgraduate in mass communication or related field pidai mapendep ka postgraduate haka mass communication bat ka desired experience pidai bandan ka experience haka asnem syapang kikam tokot penmi kubor lane haka pidai bat kini ki post bat kajing syampang hakabadai kumno ban wat jingtip bat banlom yaki kaipot bat pidai banang bat penyedai prolog bat kipaj ba katkum kakam bapitrei bat pidai ban simkia ya kakam bat pidai ruban pare kaktien katelik kumno ban yakren bat ki breu bat pidai ruban dan kajingtip syapang ka komputer kum ka Microsoft Office Word Excel PowerPoint bat kiwi bat pidai ban tip bah kumno ban sina video lane senador nangta kapos baar assistant manager pre incubation number of posts iway place of posting kadai hasilong ka upper age limit substance name bat katulap kadai life wager aspa aka shibanai essential qualification postgraduate in any stream preference will be given to applicant with a master degree in business administration MBMA dai man pendep ka postgraduate hakano stream bat ki khamsim bha yakito kibala pendep ka master degree MBMA nang taka desired experience pim dai banduna asnem ka experience haka jing sempang lane haka startup pat ka jing tip haka kam kumno ban ai jingmut pat kersian yaki nong sengkam sengjam ibadang susdang pat karu komtrei ka dai banlong ke babnya ban penbe jaki jing dona pat pide ruban pare kaktien ketelik ban penyedai bat ki parabreu haki kam lane kumno ban peni pat pide bandon ka jing tip syapang ki komputer jongka Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint bat kiwi nangta kapus balai program associate academics number of posts iway place of posting tura ka upper age limit substance name ka salary kadai arparajar haka sibanai essential qualification postgraduate in any stream preference will be given to applicant with experience in working with academics with academia related pro extra work pidai ban pendep ya ka postgraduate hakano stream bat ki khamsim bha yakito kibaladon ka experience haka academia lane haka bedai bat kini ki post desired experience pidai bandon ka experience sisnam hakini ki kam jing sempang kumno ban ai jingmut ban kersan yaki project karukom tri kadai banlong ke babnya ban penbe jaki jingduna bat pidai baru ban nang ban pare kumno banyak ren bat ki pajba bat pidai ruban dan kajing tip syapang ki komputer Word Excel PowerPoint bat kiwi te kumno ban apply pat to apply for the above position candidate have to fill out the application form from the following link tiga ka form ban apply ngan sabu apa ka description below kenang bapensu klik direct na katu link bang labu tiasa kan mau bah ka last date kandai hadu ka karan tarik Oktober ajar sau hadu san baja janmit te tang kini kicing mutip akabedai bagi niki post keblai sibon